empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. Bintang tamu. La, 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 oh, oh. Minang alang-alang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dun Sanak semua? Semoga Dun Sanak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Trip report Jakarta Pariaman, tepatnya di Pool Transport Lubuk Alung bagian 3, dimulai dari Terminal Alang-alang Lebar Palembang ke rumah makan Simpang Raya Payung Lecir dengan Transport Percaya Eyang Cakradewa. Bis ambil arah kiri, arah Jambi. Jalan lintas Sumatera, Palembang, Jambi. Kecamatan Sukarami. Pergantian sopir dari Ajawadi ke Faisal di daerah Sukarami, Palembang. Bismillah, bis melanjutkan perjalanan. Dua tiga 53 WIB. Agustus tahun 2022.
Jalan Banyu Asin 2, komplek perkantoran Kabupaten Banyu Asin. Meninggalkan perkantoran Banyu Asin, bis ambil arah kiri.
Betung. NPMV 71.
Sun. Daerah Brengseng. Transport Persaya Bintang Tamu. Bis trip kedua tujuan Jakarta. Tadi bis trip pertama Bintang Parma.
Tiba di rumah makan Sepang Raya Rayong Lencir 0457 WIB untuk melaksanakan race kedua. Pas juga di waktu sholat subuh. Cukup sampai di sini. Trip report Jakarta Pariaman bagian 3 dengan Transport Express Jaya Eyang Cakradewa. Subscribe channel Rio Andrianto PGMR dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.